Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty riders. Hakalai puai teri ukula lengkot arajar pusan arngot ki kertong ke United Democratic Party ubat Jambor War MDC bementa na pariong Mautat Raishan constituency ubani aireng biang nakani ke juk ke constituency beruba equator nongrang ubani aireng na mairang nongklau kilawan ban tap kerteng yelade ha office deputy commissioner ke Eastern West Khasi Hills district. Kari kejiwan tap kerteng kalong bakinnya aireng ya ke election MDC sya ke HADC na kiteki arli ki constituency ke banlong haka arpuai teri urempang arajar pusan. Pau yang jing sisa baka district council kali ko wen ki kandan ai apa periti sensar jong ko India ka jumi bahwa baka artikel aspa sau pu sau ar ya juga constitution kapalapan ko bor ya ni kum kijak menteri ulum ni kum kijak menteri kasih kijak menteri neutral lu bangin sensar de la di bangin thau ki ai ha ki bidai bat ka chipne usa siap aku bidai bat ka penne pensa ka senchar ka khadar trairi ka jumi ki dor warshnong do rai bat kum ju ru ye ki riti ki dustur gugun kum ka jak riu kum ka kinkur ka khanjat ka shungkha ka shongman ku jike patang ka spa ka pau bat ki riti ki dustur a jong ka jak riu ka jumi tingi so tho ba kum MDC ni bangan lek ang tai kalong bangin yo man ya thau bat penskam de ki an halor ki hok ki jumi ka senchar khadar kini ketem ke ba dep nila yo ya ke ben pendep lai tili ki an ki ba khap khra ki ba kham don kam na ke benta jugi ko pe riu we ka long hinyo khos na man suang yin pat don ye ka ta ka an ban per skam halor ka jiblong trai ka jugi ka khap siam ten re ya kini ke kenti ke bang ar hajar kat khandai adu man ta TC nang te na yo ya ka an ke pura halor ka jiblong trai jugi ka khap siap ba yong kabangitip kata kalan arhajar apoi ikene gal ade ke job jongi kom ke jak benri ade nyo posnam balok ka rukombar khandang ke jongi bahar pat ngelayo ya kaban penskhamno ya ki dorbar snong ki rangba snong ki sodar snong ki mantabar snong ki ba hapo ka khasi hel ke jongi tinggal ada pantau kini ka ai namar ba husnam arhajar khatsau kalawan ko juga hukum bala aslak ya kani ka ikhtiar jom ki dorbar ki jumi kani ka sa penting dei tak ha kani ka kenti ki jumi menta nilala bantu yo biang ya kani ka ai te ka balai pat ka bedai ka jingpun ko bor ya ki dorbar kur jingpun ko bor ki dorbar kur ka jingtmu kalong ban protect ya ka jingpun bakla jong le se juki pun jaj penriu ka jumi ban penkala ya ka ritik hingkur khinjat tikur tikha tinggi lapan skam no de barkur nomor ni simba ka dor barkur gade ka bala ban protect kita berkhot kala pun ko bor na ka kita gidi ki ain ki bang la yo ban dep hapo kan ka dam te mentaru kidang dan sibun teli ki ain te ka thong ka jong nga ka long ba habangan yo ban lek biang hang te district council kemut ngin yo ban yatai kumno bangin wanra ki ain ki biskam ban bhai ki ain ki don lupa ban kunju ki ain ki batmai na ka panta karib ka jak te ka ba ar pat ka long ba kum nong mi khmat ngi su thu bang dan kam ban peit lang ru ya ka bidei bat ka roi ka par ka jingdon kam ju kisnu ki tha te kum MDC banga sitting MDC menta bat kum ju kum candidate bangan mi yang ngala dap kran sai si sinong baro chispa telita mapo motarsan oriang motarsan konstitusi bala da people job yang nga ha ka bangin chim ya kan ka step kum no bangin kentiu ya ka yo ka kat ju kisnu ki thau te ngala ong bangan ngan hap pelait ye ke por ke junga ba ngan ye song dorbar ha ka wei pakoi ke sinong bangin ya berkat ki ki jingdon kam ju kisnu kita ba dei ha ta ka por ni sayo ye ke ban berkat kumnu ngin ra ya ka yo ka ni implement ki kam bun bangin hap matris ton ko pinang lam kita ki diki mat ki ba khamat ke bangi ana keleng junga ga bu hak mat jo ki pai ba pi ha ka jingale te ni habandan kecing kerman kecing skam namar ba nagalang junga ade lupa situ atila de kipat ba ki jungi ki bisar ya ki kam ki ba na kalyang junga nga persang ya ka ban perform hakini ki sansanam tam na tra kipat ba ki la su thu ki ya ka ka bagi de ban le namar nga ngam sum laburi khndet ro ya ki kam ki bangatrai ngala ai ki pat ba ya ka report ka junga kini ki kam ki banga ngala tri baro hakin ki san sinam tam
Gaju ka por aga biday ki scheme ru kumbangal akular ba ladang yo scheme yo fon ha district council ngin persang ban ya samlo che barok kisnong inagalang jonga nga khlem lam meschu ka wairu kisnong ban ai ki jingirap di bang chak ka bang yo na pena district council de kata gade ka ba pelong di ba hadu menta ngampat yu snow bagi ba jungi na mo paresan bagi ong ba tin aidaw yu UMDC Andrei kata ka bagi ong kalong UMDC jungi udah babiang dengan tip kata ka sur jungi ba dengan ngesus kamang tak Tenang lah, saya ada no akan nikah election kebarang sudah fresh election aja kendai bat mentah kenti nama bagi pai ba kidang ibet si ngasai sien pat yang mengenai kon biang ya akan nikah kam MDC de nak liang kejongaru nak mesin jong kejing sokia nak benta akipai ba kantam jong ribet kecik beliau kantam nak tak dong tangi para kowe lo tak nong rim masa sien pan na don yak jing tu yak mani kun yak nikah election MDC nak jui ke parti dulu si hedu apa kejelah katong kejongar ba kemat di kalong di bapitip bang yo council boleh itu kerpang limba ka constitution of India ka 6 schedule atau gidon ya kita ki angke ki bangi hap ya ka baik kerpang yang tak kerja dulu depan ke jungi kadang bangi nimsha thambor haki wai pat ki hep i he baik no jong India ke jungi ni haban pau ya ki angke ban yada ya ka chat beliau ku menglakran ne semena na ka benta ka riki bustur ke jungi na ka benta kejing pene semua hak terakhir jungi ya kendau ya siam bat kejing anbor sisu ya konstitusi khadar jungi la kalong ya kan bang basnong la kalong sisar se kumta terter de kita kilong ki bental si ki bakmat ba ka ko podu kalong ba kidon kilap kilinti lingba ka council mo banaya ki financial assistance sa ki sinong prepare mo consultancy kata kalong bang akmal na marlay ba itu por ibelingkot bang job miswa asnam arnai kawan nak fresh election layo ya kapan senyang lem mo ring baka scheme sa kisnang ba dan paro ikisnang si kat kun tip jang awal hi por ibaling ko bro layo ban lay kita kalong kapan stnat nak tamara ya kada kiu po jang ka sisi ngadon ka jing skam ban job ini ka election namang i ba ki babun hi kinong kisan parti pi ki badan ni po merang club constituency kidang yais kem kidang ini kunju bakawai ka bakam suna kalong ba nakiwai lu ki parlok ki badan hakli pat ki political party hakli ki kata iwan ya kaban ya prelang ban ni kum ka party ban job yang aku bukan duit ka party tapi nak lagi jangan supaya ba kalong ba ka party di pai ba mo jong kamayang napakon si paro ba kisubha ban ai ya kajikasan ya support banjit yang sa sisian pa namar ipor bilingkot mencuang tung ang bang la long pu MDC te ngampat yo yak mengentre sibun ki ini ki kam le hak ni kinti mentale se la dang job ngan yo ya bang nang le khamha bat janai su nak menta ri ki cai perlu bat menta ki jing peroi apo kan susi parok we super ka jing singo jonga hadian ba nak yang ka parti ka ibet yang asasian no ngan long pu kandidat le ni kertong banyak kon nak ni ka parti pi Deng layo ya kampus kam nadu ka election committee jang party nadu ka state committee jang party bagi layo du ya menjur lang ka general council jang kamera no ka konstitusi bagi layo du ya ka jing menjur lesin no state bakan jet yang ya kandidat sesin hadin bagi la jet itu nak nga nglayat man ya ka bangan lech kisnong peropean don ki sunwais ki bagi nak liak party nglapen kre layo bandung dot ya baro ki sun ki badan hapo jang kamera no ka konstitusi abang itanar kalong baki babun hi ki respon hak wadai hak jingelang mo ki wan chaki jingelang ka bangi lapen baik kerpang bah kata ki jingelang ka bangi nglapen baik am dai tang ki perlok ki jongi ki badan lupa ka parti ki bun ki wedi ki parti ki bangwan ya kaman aya ka support ting don ni ka jingelang ka bakraw hak ni ki kenti bermeta namar susu le sing iba uni sitting MDC mo baba bat scam i bala job tang yang hak ya fresh election badab arja ka kendai te nak yang joi imsim la ya konsu nak parti kongres te mental adon way pat kandidat nak parti kongres tingli kalong kadau le si ba kan I bor I mesim yang ngan yo ya kecing job namar kitu la debate do ar lightly mo ki parti ki baki lek ban penyas no ba sangaru ki wan long do south li tedai lo jang kata kenong din nga doni kecing kerban bang marhatien baki pai baru ki don kita ka jing mo baki doni kita ka jing terang ki ang lut ban
เป็นกบบอเลยงาคณิกันตีกับมันตาบังกันย่อยกันจอบครั้งบังกันย่อเป็นเปล่ายากิกรรมนักมันตากับพากันเมียนจองกะรีก็จะบริโภคบรอกไว้บัดจองกันสิ Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.